Jodak e tong' ma Migori kod Narok e puodho ma Kairarong, Transmara South okwa mondo mi oket ritruok nyime kendo giket kwe ne mar midhiero mag nek pod timore ka jumbe ariyo mokalo jonjore nochuo gi asere ji moko ariyo. Kanolose kanisa mar AGC mayudore Hangata Barikoi e kaunti ma Narok, Commissioner Kipkech Lotiatia mano bagoromo mar jokanyo mar kelo kwe ojodak mondo mi ohore mondo mi sirikal thuolo matimo nonro ewi nek ma otimore e gwengo. Osingo ni obila dhi medo luore e gwengo kendo ka okang' mar chik ne ng'ata ma ibiro yudi karocho kwe e gwengego. Commissioner amekuja, nimekubaliana na tumekubaliana ya kwamba wananchi wa hapa Hangata na wale wa huko tupate patanisho hii fitina tumalize, tuendelee na biashara ingine. Vijana hapa ni wakulima, kazi yao ni kulima. Hakuna maneno mengine. Hiyo chang'aa ambaye anatoka pande ile, serikali iko naye mkono mrefu ambaye watanaza hawa. Tumeweza kupata utulivu, na mkutano ya leo na baraza leo ni kuhimiza na kusensitize wakazi kwamba mambo mengine kama kuna watu kutofautiana wasichukulie sheria mikononi mwao, ni ila tu kufuata ile mkondo na ile utaratibu, kuripoti kama labda kuna wahalifu kwa polisi na washika wale wanasimamia usalama ili amani patikane na watu wakae, kwa sababu ukiona mji huyu wa Hangata Barikoi ni mji ambao niko mseto. Kuna majamii ama kabila mbalimbali tuko nao hapo ambao wanaishi kwa amani na wamekuwa tangu jadi.